Sekrecija iz nosa, poremećaj čula mirisa, glavobolja i pritisak u predjelu lica tek su neki od simptoma akutnog rinosinusitisa, u narodu poznatijeg kao upala sinusa. Akutni rinosinusitis definiše se kao upala sluznice nosa i paranazalni sinusa, koja nastaje naglo i može trajati i do 12 sedmica. Sami simptomi mogu biti opšti i povišena tjelesna temperatura, groznica, malaksalost, bolovi u mišićima i lokalni kao što su začepljenost nosa, sekrecija iz nosa, poremećaj čula mirisa, glavobolja i pritisak u predjelu lica. Osim toga su prisutni simptomi poput kihanja, kašljanja, grlobolje, zapušenosti i bola u uhu. Klinički tok virusnih rinosinusitisa traje obično 7 do 10 dana. Sam tretman zavisi od uzročnika rinosinusitisa, obzirom da su u većini slučajeva uzročnici virusi, tako i liječenje uglavnom simptomatsko, a antibiotik se uključuje u terapiju kada je riječ o akutnom bakterijskom rinosinusitisu i koristi se uz navedenu simptomatsku terapiju. Biljni preparati koji pomažu olakšanje simptoma i u ovom slučaju imaju ulogu i mogu se dodati uz terapiju antibioticima. Sinulan iz Hemofarma preparat je prirodnog sastava i zahvaljujući jedinstvenom spoju biljaka olakšava simptome sinuzitisa, djeluje protivupalno i efikasno u borbi protiv samih uzročnika infekcije. Jedna od glavnih komponenti ovih preparata je biljka zova, koja se u tradicionalnoj narodnoj medicini smatra jednom od najljekovitijih biljaka. Djeluje antivirusno i stimuliše imunni sistem. Tu je i divizma, biljka koja pomaže razgradnju gustog sekreta u nosu, olakšava njegovu eliminaciju te samim tim smanjuje bol u sinusima i začepljenost nosa. Biljka justicija je biljka koja daje posebnu snagu sinulanu forte i dosta se koristi u tretmanu sinusitisa jer djeluje protivupalno i antimikrobno. Za one pacijente koji imaju i bronhitis ili bronhitis udružen sa sinusitisom, preporuka je sinulan duo forte jer on pored ostalih biljaka sadrži dragoljub i korijen rena koji u našoj tradicionalnoj medicini stotinama godina unazad se koriste kao lijekovi za bronhitis.